point hi Mars ni som ni sang ni som ni pani pathian ni ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te chi bai vek ule Russia chun Ukraine runa wangin Russia khole tui dik tak mitam takte chuan Putin a soi selin ral khata tangin an melma Ukraine ni puide torna chu poyan ti ziale an khongai zian lo soi hloma hemi awang hian then khate phei chu anram police ten anman hialani hetiang boruak kara then khatero chuan Russia hian ati tur dik taka ti ani tia Putin atranna oka chuatok po an tam hlea indona thena tanga kar thum lai ral meu chuan nunna chan tam takan oma Ukraine sipaite zinga ngei po nunna chan tam tak omin chutiang bokin Russia sipaite po thi enge mozat anom ve bokani news site rang mai ba ka ram pani ten sipai thi zat dik takan soi chuak thadu lem lova chu wangin thu dik tak hria ta har hle ani tuntuma chuan Ukraine le Russia indona thu thar te mai ba ka Russia sipaite che dan le an mi puiten anram hruai tu luber Vladimir Putin achunga anril ruput mang an soite kanon puang donani lo puan chun zomila Russia sipaite an mani le an mani anin kap Russia in kar thum chung zet Ukraine an runta ka chuan Ukraine sipaite an chautluk zetin Russia sipaite po an chawin indo tran tira anril ruput mang chu ani telina tlanhiam ve zel ni in mithiam te chuan an soya Daily Star in a soidan chuan Russia sipai tam takte chuan Putin an Ukraine atir chan indo tur an ni po hre ho lovin an raman chu sana heng mi te hi indo matonga an tang le ngal boxia chu wangin sipai tam takte chuan Russia President Vladimir Putin chu an ho hle ni an soyani Russia sipai te hi an Ukraine na indo chuan du lo hlea nor lui nei nan na an thok mai ni ti an soi lang ve bok indo na boruak al chhome ka hian Russia sipaite chu Ukraine in ebdu lovin indona pumpel ram dan an zong na sahlea chu wangin an mani le an mani ngei chu an ke anin kap ta chiam nin an soi Russia sipaite le Ukraine sipaite hian indona munani som pali chuang zet hunan mang to a heti la hian Russia sipai sang sari zet an thi to nin an soya heyero Russian Defense Ministry lam chuan do thu thang mai ni thu an puang ve thungani Daily Star in a soizel dan chuan Karti lam khan Russia President Putin achuan Russia sipai tu po mani omna post chu san le anung tol zonga che piang chu hremna na takpe kan ni tu thu chu ani nan zia kani Belarus chanchin ziak tu pakhat next ta ina zia dan chuan Russia sipai te chuan an silai mu aya Ukraine silai mu an zong zoka achan po Ukraine ral thuam mang hian an ke an mani le an mani in kan du wangani achan chu hetiang hliam an tuarani chuan an mani rama ngei indo ban sanin an ho thei an rin wangin an soya chu wang chon sipai tam takte chuan hun thanei ngei tu minan buai hle ani ati Russian sipai pakhat chuan anu nen in bia in chuan in biak ruk na thu chu ali kau thlok maya chuta anin biak na chuan Russia sipai chuan anu hne na an melma Ukraine sipai silai mu 7.62 chu Russia silai mu aya an zon le du berani jok thu soi chuak nge ani Russia sipaite Mariupol lama anchena hle Russia in Ukraine sipaite mu hi lai aboma wangin mi somnga chuang an thi he thu kan buat seila hian Russia sipaite chu Mariupol lama anchena zual ni an soya Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia in Mariupol an beimek chu rap thlakati in indo dan bo chiatna liu ani ti na soi he thil thleng awang China chu a enrol ve thuya ram pani te chu in berem turin le he indona rap thlak takhi in biak na manga ti top thuai ni thei se an du hle ani ram danga bik takin khothlang ram te chu Ukraine indona ngun takle chik zo ka thira thil ati punlun lo zonga mala turin ange nani Ukraine official te chuan tuna hian Russia chun Mariupol chu dim lo takin min bei meka mipui zali chuang te chu an hreng meka ni ati Ukraine khopui lian Kharkiv lama Russia sipaiten mipui chena building chu bomin mi panga an thia heti hian Kharkiv a poi soilo mi zanhi somruk paluk an thi na chi anin an soi tin Ukraine sipai mu hi laite Russia in Mykolaiv lama bomin sipai somngai taman thi ni an soya tuna hian Sumi orphanage setangin no pang somsari pakhat lai an thiar chuak ton in an soibok prisoner of war POW Irina Vereshchuk Ukraine's deputy prime minister chuan kifa
Russia sipai zanga somruk pahnih lai an kol mek ni na soi ve thung ani tin indona wang hian no pangpui soi ho lo mi za som panga lai an thi to buk ni nan soi Arnold Schwarzeneggeran President Vladimir Putin akam khat film chang thiam le California Governor hi lo ni to Arnold chuan Ukraine le Russia indona wangin atong chuaka Russia President Putin chu kam khatin he indona omjenei lo hi ti top turin a hria tir bok Arnold chuan Russia hruai tu Putin hian amaro puina tur chau a wangin asipai de chu nga vakma angai lova chu wangin mitam takin nun an tur ani ati Arnold thi Russia hian atlana hleya khothang lem chan thiam zinga Moscow khopuya frame siam thei ma saberania President of Russia Twitter account somni pani a follow zinga Arnold thi alang tel ve nge ani Arnold an video kal tlanga athu soya Russia mi le sa te angai san ruk zele anau pandeu laya Russian heavyweight lifter Yuri Petrovich Vlasov chu ayan ton thin thu te soya he indo na chuaki Russia mi puide thiam lawani lawa Russia sarkar hian an khole tuite chau do tan hril lawa an sipai te ngai po do tan hrilani ti luina manga indo na tel tiran ni ati Arnold hian Putin an he na indo na chu met mit turin a hria tir boka Arnold chun bomba wangle in le building setam takatanga naute an lak su ka mu khan indo pui pani na ka muki le ni berin ka in hria arab thak hle ani President Putin he indo na hi ibul tranania he indo na meijang hlap tu berania indo na ti top thei tu ni bokati Russia mi puide zinga indo na du lo wanga nor hoi hotu te chu huai senati zia soina fakhlea a hero te an ni thu a hrilani khovel hian in huai sen na muwa in huai sen na in lan tira wanga man in tameite zel tan le kut thak in tor zong zong te po kan hrie nang ni hi ka hero thar te in ni ti na soi hialani Russia na voi khatnan aral thuam thar chuan vor amang Russia chuan a voi khatnan ni danga Ukraine ram beina na man ngai nilo aral thuam thale chuan vor invincible weapons anti mai kinjal hypersonic ballistic missile nuclear capable aeroballistic air to ground missile chu Ukraine khothlang lama lei hnuai weapon storage site lian tak pakhat chu bitumna na manga lei hnuai a target hi a phin dar ne len in Russia Defense Ministry chuan tarlang Russian hypersonic ballistic missile thar kinjal hi Russia chuan zirtop ni khan southwestern Ukraine Deliatin khuwa lei hnuaya ral thuam da thatna mun chu phin dar vek turina kap chuaka atumang le be seidana ngein missile hian a target hi a phin dar ne le ni in Moscow lam chuan he missile strike chungchangi chuang takinan ta langani helai mun hi NATO member Romania border atanga kilometer zal le ka hla mani Ukraine tan Australia an luang chuak le don news site sang inan soidan chuan Australian Department of Foreign Affairs chuan Ukraine hena sipai te pui tu atan US dollar makta duai som panga point panga zet an pek tur thuan puang ni nan soya Russian a runa wanga Ukraine mi pui ral tlan te chu kumthum chunga tan anin ven himna tan tin visa an boi pui sak boka he visa hian zirna le damdoi lam thlengin ham thatna kengtel don ani tin US on Ukraine Javelin anti-tank missile sang ko zeta thon du le don in an soya hei hi ni lai ni a President Biden an White House a US dollar makta duai zariat lai tran puina tura alo sign to tanga pe kani don ani tin Portuguese kamthel tupol te chuan Ukraine an panna konga Germany an tantlanga heng Portuguese kamthel tu lir theite hian Ukraine sipaile mi puite baka ral tlante mamo tur chi sang ei tu le damdoi thlenga kengin Poland le Ukraine ram ri an hlan don in an soibok van boruak kho phal lo huam chin siam chungchang nolin Stinger anti-aircraft missile zariat zok US in Ukraine apedon US on Ukraine hena Russia in do thona le helicopter te an lo beile theinan Stinger anti-aircraft missile anti mai chu zariat lai athon lu bel le don thu soya Stinger missile hian kilometer li le achan ve thlenga ka phani nan soibok chu mai ba ka US in Ukraine hena silai mu nuai ni ba ka assault rifle sanga le pistol sangkhat machine gun zali te petol don bokani tun din hunairo President Zelensky and US Congress hena alo dil thin Ukraine huam boruak chunga
Russia sipai thlona thlo khapna dane ro anho sakri thungani Russia sipai ten Ukraine meichia kum somruk chuang opa chu anpong suan hu rong takin an khai hlum zuyam ni Ukraine MP Lesia Vasilenko chuan London mi poimo tak takte ma thu soina hunanaya Lesia chuan Ukraine rama meichia kum somruk chin chunglam te chu Putin a sipai ten rong taka anpong suan hu rong takin an khai hlum zuyani ati he thu deng khong takhi Ukraine opposition Holos Party MP nilai Lesia Vasilenko chuan UK House of Commons a soichuaka meichekum upato tele no pangte chunga Putin a sipai te che dan ra thlak tak chu chanchin bumi te ma soyani a soizomna ni engmozat liam to hnuwa po Russia chuan duang thala Ukraine sop theitak lo wangin ami beidan kalphunga thlaka Ukraine rama meichekum upatam tak tele no pangte chu bitumin rong takin an che ti soilang bok MP Lesia in House of Commons atlo lai hian a tho pui MP Elena Khomenko Maria Kevensteva le Alona Skrum tenan troi omani meiche MP Lesia chuan Damir Hildanin a meiche pui tam tak chu Russia sipai ten an pong sual nu rong takin an khai hlum ti soilang bok Ukraine MP tho Mezen Seva po in meiche kum upato te chu in dona muna chaklo jok chan an changa an tan tal chu har sa to sia Russia sipai te an chaklo na rem changa lain an pong sual nu rong takin an thazui thini na soi ve bok Ukraine rama no pangten indo na kara hun har san ma chon meka no pang kum nga chin huailam te chun ril rulama har san na le chung pik na na me lawan tok meka ni ati soi to ang khan indo na chu anu mi tam takan boral to a UN chuan Russian kar thum liam ta Ukraine ru na tang khan civil mi zasari chuang an thi to ni na soi UN political affairs ho tu Rosemary DiCarlo chuan ningani khan Security Council member som pangate ma hemi chungchangi soin thisi nga hian no pangte po somnga pani an telani ati thiza dik takhi hriata har thule an chu ta hian an tamzo kari nom thu soibok DiCarlo chuan mi hring chen bit na mun bei chuan honga nei zau hlea chena in ba ka hospital school te po an chena sa hle ni da soi UN Human Rights Agency chuan February ni somni pali le March ni som panga inkar khan Liam tur mi sang khat za som sari palia chin chia ti DiCarlo chuan a soya Ukraine civil mi thizat le infrastructure ti chia zozai te hi phat rual ani lova uluk taka chui chena naya hremna pe ngeyan phu ani ati World Health Organization chuan Ukraine healthcare chu tum somli pathum bai an nia mi som panian thi ba ka mi thanem takin liaman turani anji nga hian health worker te po an tel ti soya WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan engbuaina po thlengsela healthcare baina hi international humanitarian law bo chiat na ni tin Security Council ya thrilani Ukraine le khothangrama tho puite chu Russia chu civil mi te baya an puwa ma se hi Russia chun phain Ukraine special operation anaya sipai le mun ma te chawan bi tum thu soi ve thungani Russian nu pakhatin anram hruai tulu Putin an hne na afapa pelet le turinangen indona thlenme chuan poisoi lo tam tak thisen aluanga in mangai le in thlahel tak tak te po ram pan hi indona wangin mittuine nan in thenangai thinani soito ang khan Russia mi le sa tengai po anram hruai tulu ber Vladimir Putin an Ukraine runa wangin mittuinen hun mangan lawom venuala an ho tulu berte hotu an tam hle ani Russian nu pakhat chuan ammangai afapa abula ki le theinan anram president hena mittuinen indona ti top turinangen ti hriatani he nu khongai thlak takhian atina Ukraine thlop ti lan tirnan anram flek a hnoya boka Moscow khopuya indona du lo pungkhom anti-war protest a telve bok afapa te omna regimena chuan sipai som nungdam an la oma afapa po aladam thua soi chuakani afapa hi Russian army a ti luina mga lak ani ti soya Ukraine thon an ni ma in sipai te soi zoi photania ni som chung chu afapa chanchin po hre ho lovina om man thua soyani hemin hu hian Putin an hena khongain he thi sen in chuan rap thak tak thleng hi te topla ka fapa min pe ki le ro ti nangen ta hialani Ukraine nan in dawa tangin cholkar thum chugin Russia in sipai sing hi sangriat vel an chan to ti soin nungdam zinga afapa la telawangin pathian hena lom thu soi nge nge ani newsin an kom line afona afapa thala kom te chu ama kom tu te mu nge nge ani
Russia hian Ukraine mun sang chu an ral thuam mangin anti chena salea building poimo tak tak hospital le nursery ba ka fahra omna thlengin anti chetel ni news te chuan an puang bok Russia sipaida che dana wangin CNN host in sum zo lovina trap kar ni lian ta mai khan Serhi Perebinis chuan Twitter kaltlangin nu pakhat le afa pani ruang chu muwa Serhi chuan bel chiangin mi pathum ruang chu tu dang ma ni lovin anu puile afa te pani ruang ngai ani thu interview a soi chuakani Serhi chuan Twitter kaltlangin an thalak adar nuwa anu pui fanau te chu an boral thur khechau ti lung chetakina soi chuakani Mars ni rukhana anu pui tatian na le afa te pani Maikita le Alisa te chuan anom na chu san an tumlain Russia lai pui puak chuan fuin an nun an chanta ani heti lai hian Perebinis hi Eastern Ukraine anu damlo en kolin a oma anu pui fanau te kianga om ve lo ni in tun hnaya a interview na soi chuakani Perebinis chuan kanu pui phone geolocation chu irpina kan chene tangin kif khopuya ain thlak thut maya hei wang hian ka ngai thalo hleya anu loka Twitter kal tangin kholaya an ruang thalak le dreng ka mu nuwa kanu pui le ka fa te chuan thi ti ka hreta nei tin CNN ne na an interview na soi chuaka Serhi chuan Twitter a an thalak ka mu rual phatin an thom no hak le bung ruwa tangin kanu pui le ka fa te ngei an ni ti ka hre thei nga la kholaya an ruang chu atlet renga ni ati he thua hriat vele host Erin Barnett me po insum zo harati hleya interview line mit tuya tla hial heng he ani anu pui le fa te ruang le tang thala khi New York Times journalist chuan ala a thizinga hian anu pui le fa te panhi ba ka an mani tran pui tu church volunteer Anatoly Perezhiny po atelani CNN host chuan atorna rap thlak takhi ngai tuangam lo hial khopanat na ni thulung chetakina hrilani afapa kumsom parian mi Mikita hi college kalto in second year ani meka IT professional ni atum thute afanu ero in lam le lemji atui emema English azir mek tin an mahun tur an lo suang tu ovete chu asoi chuakani anu pui tatiana hi software company pakhata chief accountant na thok meka kumsom ni pathum chung in nei to in chung ko in hun hlimom takan hmang ho thina thlasika vur tleng te nei in kanu pui hian pangpar en kol vel nu mati hleya ma se tu na chuan chung ko hlim tak thin kha engtika ma aum le thei to don lo tin lung chetakin soi chuak bok ani ole khati zom kha Russia le Ukraine boina kal zela thu thar kanom pon thei te chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan lo me